Bilingi saydıla xuyağa oğunu oskola sahattan biznes aygetiger sığırarga öyle üyerek kıhalargar oluqtoqtuk kirer. Bugün ülgen urbatağı biznesin kuvatarga öğrenəçilergen ammıd biznes proyektları kömüskəhin ıtılından. Butuğunan künneyen Tonova Kapsiyer. Манна Нюрба курат маңнайга нөмердегі сколатыттан технический лицейтан онна Убаян Антоновка күндәді чаппанда хаңала сорто сколаларыттан барда холбан сүрбе бір оғытынна. Бұйылғы күрекқа үгіз бірайек өңінің ұрға тұғыламыдын тәриятчылар білетен әттілер. Проиграмата пошив школьной одежды, оскола оларгар бир теңменник школьный форма. Учителлар, которые менник тох опросы таммыт, хаямыт уже мен үсүхө онун туспадын форма аян тааппыт. Он холбран тугайн Кор бибәп тигәбит онда оскола битигәр. Җанны бәләптер бәттеркинер бу материаллар булан берәләр. Чапандар тосколатын тохсус кылаган үрәнәчтә Катя Егорова Браяга искусственный күлдән аттанар. Бу быелгы благоустройство сылыгаранан хордук тогостох болан берде. Кени бу үләтә миллион 700 кобе сумалах. Маннан һелек җалтатны юбилинланнар быелгыттан моста тутутун сагылыр булан нахтар. Ирак баган эрген җавтан баларынан оны беге бестәк бит олыктактыругар хаяк биле чугахатан хамыларына гайтан курду моста тутукна багарабыт. Оны оголар хайыларын курдук биле пляж искусственное озеро уруптумарас. Бу икки сылын ытыллар тәрәһен сылтан сылтахама үрдән оғылыр көміскүр проекторын темата кәңән ехерин күрәк тәриятчылары белетәтілер. Күннән Тоновет Николаев, Саха телевидениета, Нюрба.